Rere kaunti tiganite iri ihenya-ini ria kuongerera namba ya andu aria marathecwo njanjo ya COVID-19 o muthenya. Murugamiriri wa ruhonge rwa ugima wa mwiri wa gicigo kia Mwingi ya gatagati ni amenereirie namba nini ya andu aria makoretwo makiyumiria kwamukira njanjo ino mwena ucio. Ni lazima watu wajitokeze kwa wingi ndio waweze kupata hii chanjo, ndio tupigane na huu ugonjwa. Ni kwa sababu tusipopata chanjo hii itakuwa sasa serikali imetumia rasilimali nyingi na watu wakose kuzitumia. Kuringana na Kimwele, thirikari ni erutanirie gutigirira andu othe ni mamukira njanjo ino, kuria afitha a ugima wa mwiri makoretwo magitwarira andu njanjo ino thitĩnji-ini, kanitha-ini o hamwe na micemano-ini ya muingi. Indi gukinyiria riu andu 500 tu nio metikirite guthecwo njanjo ino. Tulianza hii chanjo tarehe 24 mwezi huu na itaendelea mpaka tarehe 6 mwezi wa pili. Lakini venye tumeanza, idadi ambayo tumepata imekuwa kidogo, ni kwa sababu kuna resistant nyingi sana katika community. Wakati hii dawa ilikuja kulikuwa na siasa, lakini wakati tulikuwa tunaendelea na kutaka kujua ni haki kana kwamba hii sindano ni ya kweli, tumepata kujua na tukaona ni vizuri tukuje tupate. Kwa hivyo sitaki kusema mengi, lakini mjue hii sindano ni ya ukweli, inasaidia. Thina uyu wa andu kurega kwamukira njanjo mwena wa Mwingi urerikana ukoretwo ugicungirirwo makiria ni witikio wa aingi ao, kuria kanitha uria aingi marumagirira witikitie ati mundu arabatara mahoya tu niguo ahone, indi ndagirire kwamukira motungata ma urigiti. Kuna dhehebu la Kaponocha katika Mwingi Central, na dhehebu hilo alikumbaniana na mambo ya matibabu, na kwa sababu chanjo hii yenye tunapeana ni voluntary, ni mtu kujitakia, utakuta hatuna nafasi kubwa ya kuenda kukimbizana na wao ndio wakumbali. Kumana na thina uyu, riu macifo na afitha a ugima wa mwiri a mwena ucio marerikana ni makwambiriria gutambiria aikari bata wa guthecwo njanjo ino, itemi-ini ria gukinyaniria kioneki gia gutheca andu matanyihiire 9,000 a mwena ucio. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Kate Muthoni.